Pakha belai-belai ke pembakaran nak baik. Saya buka bolok ni, ada bolok ni. Dah mama. Oi, mau kena ya itu. Sekali sini. Bagi kau bolok map oleh dua gerak kau pun semua kita mau hasil dua gerak dulu, mungkin berok, mungkin dua gerak, terus mungkin berngor di sini, lima bagi dulu. Kumpulannya tabo. Sekarang mau sampai mau buat dari mana bagai belakangnya sampai mana bu? Kami nih ke sini, jadi berok, belakangnya bangku, ang sini ya, onek jaga tunggu. Dua mah kita coba mana belanya sampai mari. Min kia morong kali. Mungkin raja notam ke sana musuh. Aman. Sampai kena. Sama dorang di kutung mana bahan apa kan? Coba kerana. Jana apa itu no? Paham? So ini asam bari konstitusi sunenggoy west sampasrali. Di pramu sunenggoy ini pungkusan doro sini takut sini kakak mama sung borno sini bawa karena daging mulai sung borno. Jadi
kihita subaso जों toilet dङ जों saimano sin borok gरै tabuk junggal dङ जों borokno sin bogaran sitei जों kihisa sin jamansak sin takuk bol wa tei kon phalangno जों sini bogaran dangmai जों kihisa subaso klai dङ noroko jotono जों subaso klaimakno kisa misa je masa subaladi जों saimano जों sin borok जों hamjangmani tei khakjangmani जों bujor ikai जों khakjangmano जों oba ke subaso klai tongmani जों tamnai sin bokao जों khakjangma tongkoma जों kabongma mano जों oba ke no sini borokno जों jajanai noroko sini hasteni sini tapu boksno subaso klai amsuno bogara long life promota long life kalau dulu guys semua si Brahma tadi dibuka kerana enggak sini beruntung pertama berawa jadi kutung lebih itu karena jadi kutung lebih ini coba tuh kayak mana đi chụp trong mà bay thế này cả hàng cửa khai dân coi ai lo cứ vào cả hàng cửa Ini हम media person को बता दो क्लास का लोग कवर करने के लिए लोगों के साथ आज सुबह हम लोग जो रास्ते में जो हम लोग का भाई जो अंकल लागी देवो जो अपना फैमिली के लिए जो करने के जो कुकिंग करना चाहते हैं उन लोगों को जो हम लोग हेल्प किया तो जैकेट स्वाटर उन लोगों को थोड़ा हम लोग डोनेट किया तो डोनेट करने के बाद अभी हम लोग वेस्ट चांपसरा कुटोली में 1 नंबर वार्ड में अभी हम लोग ये ब्लैंकेट हम लोग डोनेट कर रहे हैं अभी तक हम लोग 20 फैमिली को डोनेट किया अभी लास्ट में जाकर हम लोग का एक भाई को मिला जो वो अंडा है वो दिखाई नहीं दे रहे तो उनका अभी हम लोग ब्लैंकेट डोनेट किया ये हम लोग बुबागरा और ब्राह्मठा आसमबाड़ी कॉन्स्टिट्यूशन से वेस्ट चांपसरा का अंदर से अभी ये लोग ये हम लोग उन लोगों को ये डोनेट किया बुबागरा लॉन्ग लाइफ ब्राह्मठा लॉन्ग लाइफ Sangma Zarawa, bangsa Deka, ni Asuno, Karma, Daka, Malay, Kamita.